Kakasha na koromino pagkakasha la ka nung kuto binanse kung makasha ka warali yan sa iputas on hash kasha ko hay rishile pela hina tabakar fam pangar khale tabakar lanzela imalo kan kariyena jamana ako ni kakasha ta ma focus ka kona o tabar kona Mildred Mabuja atakasha ko hey morning drive show la sente ka kona hey usile Right, number zero because I was supposed to have Jim Kana, who managed to come to radio station is still Atlanta, you can learn that you could train is Mila Samalata. I home I want to fight Kisti Saka Samamrat, unless you come to radio station, home the frequency modulation 8.6 megahertz, Motor Kashala was the Fela Makatonga Milakila Root, Rappels, Rafala, Walla, Mulitim Shata Salava, Pacifera, Tachila Labavani. I more the Bacafella, Walla, Mulitim Shata More, Epo, Yena, Mashabella, Halani, Elipo was a salesman, Elova, Washmishan Mohaka. Quello Batlova abile chona the motivation ako magasono so poste ki molor Batlova dile kapel competition molor Batlova dile for the funds cha education molor Batlova na kanela bana na kafala Batlova chala ka bose fela ka Batlova so ka bose fela tuto kele sedi hoto to moto ko na ram chile chim kono komle committee media ko rebon le dina pekito na chile cha kafala ko la ko karinya muna utani ko ona kito chala cha ka bose fela para baba na ka bose fela rena DJ PV at the training stimula sama atratule balo kona bo salesman abo wini mashaba kafale bo ngaba bala kam bo mashabela kala no kore ya kore no munad mas patule babala ka bose barba swirle to kafala kola Pretoria starting from Monday ba ya kafala kola muliji mushate kama auto he muna from Pretoria to muliji mushate kore like is it possible kore ibile oh right okay ba tsa ba khusha di trompo tsa fa pana ko pala mabane ge ke be ke bolela le bona e ke re maloba ba boletse ga botse fela gore ba tlo ba tla na e bombo gomme ba tlo khusha ka fala gola mokopane gomme ba tlo khusha go di hotel je ding ka fala gomme bana ba tlo tsela pele ka le tlola bona tsela le gono ke re tsela mabane ke re tsela gona ga tsela mabane gomme bana ba fitla ka fala gola moletse gore ya a ba bontse ga botse fela gore bana ba le ba twile ba sepela ka moto gore le ba tsana go la a se ba jana go tele to ra la pi fela ya na misna mashabela kala na number 1 na ke number 1 ya ra metla e bona ke twa ke kwela go tse gore batho ba tlo ba ne talent ka fale le ka ba se ba jena go tele gono kwa re mntu mole mpato ba la ka fale go batwa e ba itra ka e rotla bona ka go bontsha passion gore ntu mole go ka ba le passion mo go batwa ya o ka twa o excel ka ne bilo ka twa succeed ke twa ke le bo ka fale bile le di metla e re gono ntse sha gore ke be ko ka re e di thapa je di tla twa di jo masito va ri ne kuli munandi a ku nandziha swinene nene a ku ri kahle swinene pela kwela va ri kona kambe no hina ku nga ri khala hi te hayi huma a famba hi huma nkarhi wu ri lavana wa n'wina mi nga rivala leswaku no xipano xa Kaizer Chiefs xa hlangana kahle na xipano xa Orlando Pirates leri vaneni ra mitlangu ra Soccer City n'wi mi ya ku kona mbuya hi ri hey mi rungulela vazaya kona kwele kambe no ta va karhi swi vona ka leswi swa ma bona kule swa ma komba kule kona na kona sta va karhi swi kombiwa na kona ni ri ta va karhi swi vona kona ta ya ku vuyeni swinene n'wi mi famba ku na makhosi hayi ni ri hayi good luck kana n'wi mi famba ku na mabhakabhaka ni ri good luck ka n'wina a swi vele swinene a swi vi kahle mpela mkholo kambe no hayi right number jela pele ka sana so bose mthele mkana wa mleji come to radio station hotel motolo gona ke tokene ni tsara go tlo ipsini kana no ga na no kana no la le na ke gona mo le ka sana so bose ya a kumo jama ilula rasta ka lo juto ba lo na to ka fela gola irile ya bosela fela ka fela gola siri pa ga re ka fela gola irile ya bosela kana no la di pio cha bana ba lo ba tlo ba khodi ka fela go me ka sana so bose ke mo tlo a shutela yana Mildred Mabuja a ba tlo ba bosela morning breakfast show mo ba tlo ba lo ka fela gola irile ya bose swai go memora ga fa wa selebale gore a yena ke re dithakana re go rona to ka fa gola irile ya bose so ifla ka fa gola irile wa senyana mo rona Virginia Ramachinga le na tlhompo mo afi ba tlo ba lona fla ka fa gola irile ya bole some pere tlo ka fa gola irile ba senyana ba tlo bana ba re top 20 gona fa publishing khasho chamole community media pele ga shuta ka fa number 1 tlo ka disepela so bo sam khuta mo le bele se tele gona ke se tela masome pere shupa go dinyela ya bole some go mengwa ga ke tepele me tshelo some se ka sana so bo se ke mo tlo re fitle mafelo ngana no la na no no ala le nna ke gona ke re a hotel go ya ga hotel tse ga go ke twa ke le bo ka metlhala matšatši modimo o dira ga o loka o fitla ga petlo go pana ga go sasa go mo tlo ba re se ka tlo poledisha ro tlo go ga botse fela go tlo se ka so go sa puta manga fala modimo o dira ga o loka o tlo o se ba ka metlhala ga matšatši o go tlo go rata do se ba re tlo ka sa se pleke no se ka fa be tlo ke se pela le na ntla you can
Oh, Selassie, I am manager Rastafari. Obrigado. Khani mambo phela na mina ni bamadla bele la wing serve bya wena a byi ri lebyi na swi ri kahle hi tiphinile swin'we ku suka kahle ka awara liya ya nharhu ku fika kahle ka awara leyi se hi kongomaka ka yona ka awara ya tsevu ni ri heyi ni khensile swinene vamani loko va nga ri vona va n'wabaloyi vutlhari ha khensa hi bamadla belela ka n'wina mpela va Mr Walter kona la zone 5 ha khensa hi bamadla belela Mugwebu the junior vo Thabo hinkwaro ka n'wina ni ri heyi tatai kamni mambo obrigado hlayisekani hinkwako lomu nga kona n'wina mi ku cheni kwalomu magondzweni ri heyi chalani kahle vukheta ku va mi fika mi hlayisekeni ka ndhawu hinkwato leti mi kongomaka ka tona You can. ahwe I feel I'm going. I'm just like Brandon right here. Should I go or should I stay? Okay, right. Because I'm supposed to go to shoot like a farm, which I'm sure I can bring that one. Should I go? Africa That's the Zonga. question that I'm really asking myself right now. Should I go or not? Until we meet again tomorrow. Rashid. 3 o'clock in the morning. Shile Once a bit of shit. Hlayisekani.